Ti Masakbayan. Ti napalabas, singin daami kan Ivy, may sa honors ni Ivy. Nasingsingpat ni Ivy, ngam ni Ami, akasingin na. At damot kaayan-ayat ni Ami ani Kevin. Ngam at damanan sa bali akatetex-mate na. Iti may sangal daw, inawagan ni Ami ni Kevin, tapno agpasyar kan manganda itirwar. Kabayatan ti panagpasyar da, imawag ni Jeff kan ni Ami. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kevin, agawid tan, bigla sing makiti ulog. Ha? Itulod ka na iti balayo. Saanan? Ipalugan na klangan iti taksi. Inak maturong. Napuyatan na namin idirabi. O sige nga Rod. Mangparak iti taksi apagluganam. Sige man nga Rod. Baliwan tantulangan ti agpasyar. Into nawan trabaho tayo. Inta man na nagpasyar ha? Ne, ada sumungad a taksi. Katawan pasahero na. Daytan ti pagluganak. Hello, Jeff. Nakaawag ka, Mat? Himawag ka kita ngam di mo magsinong batan. Kung amin. Ada itibag ko ti cellphone ko. Imbatik, tada na panak. Kasangsangput ko ngamin. Kano ta ka di nga kita? Ibagam kaniyag di husto nga address mo. Taumayak to dita. Iti taon laangan ti pagkitaan ta. Iti may saan nalatak a restaurant. O sige. Yawag mo itong road no kaanaw. Okay. Mabalin ka di nga inton sumaruno nga umawag ka kat video call laangan. Sorpresan to laangan. Sana bali, tagkita tanto. Okay. No day tati ko na. Sige nga, Rod. Ne, nag-beat ka mo na nakadate, bro. Nabayag adi kayo nag-date. Adda ka na dagos. Idadda kami di park. Aday mawag kan kwa na. Idi kon. Imbaga naman na nasakit ti ulo na. Kaya't nakanon ti agawid, bro. Ay, rumbang kumaamailiw kan ka. Tanabayag adi kayo nag-date. Uray asino man day tangay mawag. Day tangarod kat, bro. Kaya't ko kumapay ngagpasyal kami. Saan nga ta? Nga inawis na kalaan tapnumangan kayo iti restaurant? Kasta nga ta. Nagsakitan ngayon kasta talaga. Balakad lang bro. Saan mo nga ipamaysa ni Ami? Taamangan, nuar aramatan na kalaang. Kunak numayatan ti relasyon mi. At dapay gayang pagduwa-duwa na tigtignay na. Kaslad na pa kariribo ka, manak ko. At da ka di may tulong ko. Kaya ti ka-textmate kung agkita kami, Mami. Apay adi na kaya ti maki-video call kanya. Amangan mo't no adda ilimlimad na kan ka, anak ko. Nalaing ka din agilimad dagiti Amerikano? Diya ka mo, saan nga agpapada ti tao? No adda man nagilimad, adda mo't saan? Ay, anya nga tati aramidak. Magagaran akmutan ang makakita ka ni Jeff, Mami. Ulitak nga'y balakad kan ka. Saan kang agdardarasudos ang makirelasyon? Tadi mo pa'y unay am-am mo jay tao. Aramatak laang mat, tapno makadano na ki Amerika. Kas nakun-akon, saan anasaya at ti mga ramat iti tao? Tapno laang magunod mo ti kayat mo. Hello, Ami. Nakaawag ka man? Maikawak iti kaawan mo. Ada ka din trabahom dita? Adan, babaan iti tulong ni Ivy. Kinaduan nakanapan nakisarita iti head nurse. Kasta? Apay, nasingad ka din da Ivy kan ti head nurse dita? Wan, isumit tinang tulong kanya. Tapno makastra kak iti hospital. Madamag ko man, friend. Ada ka din agar-aram kan ka dita? Ay na, saan mi pa amasangot ti makilangan kadagiti boys dito higayam. Apay anadamag mo? Amom, makipagkita ka nun kanyak di textmate ko. Kasano ni Kevin? Kaasi mo? Kevin lata di
reserba? Ay na, maditikas na gayam. Daytan tay ibagbagada a doble kara. Saan kami pa'y mat nga agasawa ka ni Kevin? Uray pa'y. Ninsamat amin tinakasaritam iti cellphone mo, gayam. Wen nga rod gayam, dandanida ka nun agkita iti ka-textmate na. Ha? Sino ang ka-textmate na? Uray siya katjak matam mo. Jak ka di pa'y naibagakan ka? Amay sa kanong Amerikano ti ka-textmate na? Amerikano? Napudno nga ta, dayta nga Amerikano? Dayta ti saan tayo nga amo. Ngam ko na ni Ami, adida kanupay nag-video call. Saan ka di amay mayat no ag-video call da? Tapno makita dati tunggal maysa? Kuna kano di Amerikano, nga agkita dan tulaang kano. Kasla damading agparparik na kanyak. Ibagam day takin ni Ami, friend. Hello? Itaman pa'y nga imawag ka? Kasingin ko analaing? Jak ngamin kaya't amay sagmak ka. Anya ko mati pa kaisagmaka ka kunam? Apay, ipalubos ko ket din ang maisagmakak? Ibalakad ko kumati aramidam. Inton madanon ti panagkita yu iti textmate mo. Anya ko mati ibalakad mo? Ada ka din padas mo? Saan ka din awan pa'y tinagbalin akaayan-ayat mo? Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat? Dumting tulat ta dayta iti umno a panawan kan gundaway. Kat, anya nga rod ita, di ibagbagam abalakad mo? Danggak man, numayat matlaan? Saan ka ko mga umuna iti pagkitaan nyo? Anya ti kayat mo asawan? Agyan ka pa iti medyo nalingad. Agpaliiw ka, no adda kadwana. Anya? Ne. Aburido ka manan, bro. Di ka manan makaid na. Inawis ko ni Ami arumwar kaminto. Into nawan trabaho. Namadda ka no importante apapanan na. Anya ka no te importante apapanan na. Naibaga ti may sa ka opisinaan na. Ngagkita da ka no iti ka-textmate na. Eh, no kayat mo, bro. Siputan ta ti pagkitaan da. Santang agpadlaw. Jak kayat amanayunan ti sakit amarikriknak. No makitak ti panagsinarak da. Tamangan no agbeso-beso da. No anyaman ti aramidan da. Masaktanak lakit di. Ay. Manglimlimo ak, bro. Tapno didak madlaw. Kat makitak to, ti ka-textmate na. Paliiwag, no anya ti aramidan da. Atakin ka dayta, bro. Apay akasla madandanagan ka, friend. Saan ka di nga ita ti panagkita da ami kan ti textmate na? Imbag man ta nalagip mo, gayam. Saan ko ang nalagip? Anyon to nga ti resulta ti panagkita da? Padasak nga awagan ninton madamdama. Tay bagakan ko na, nga ipadamag namot ka data. Sapay ko ma, tasan nga agdardarasudos ti kabsat ko ang mga ramid iti addang. Madlaw kung adda pa nang isakit mo iti kabsat mo. Idinto taawan na riknak akas na kababalin na. Uray kas jay na, kabsat ko latamat. Adda ko mamit kabsat ko akas ti kinadungo na kanya. Uray awan kabsat mo, tadamat dagiti gagayam, kan kakabagyam, gayam. Bro, ita ti panagkita da ami, kanday jay nga Amerikano. Saan mo nga ipalagip, bro? Masayar lang teriknak. Awagak ti may saka dagiti gayam na. Tadamagak, no sa dino ti pagsinarakan da. Saan ka di nga imbaga na? Saan ka di nga imbaga na ide ako nam? Iti may saan nalatak a restaurant? Ay na, bro. Ado tinalatak a restaurant ditoy. Masigurado nga iti asidag ti terminal ti bus. Noan niya a terminal ti bus, bro. Interesado ak a makakita. Noan niya ti mabuyak into nagkita da. Anya ko mati maganap mo, bro? Makabuyak iti live a drama, bro. Umay kamot. Tapno duwata ang mga mo. Mabigbig na tantumat laim. Saan? Di tangarod agpadlaw.
Tapno saan datamadlaw? Dito'y a restaurant tinagtulagan ni ka ni Jeff. Agtugawa kiti igid, tapno makitak amin dagiti sumrat. Rino tapak iti jacket ti yelo at t-shirt ang nagtulagan mi nga isuot ko. Ikatagtulangan ti jacket ko, apaman ang makitak ni Jeff. Sa anak pengagpadlaw. Ikabil kong tulaang ti headband iti ulok apakabigbigan na kanyak. Inton makitak nga adda sumrat nga Amerikano. Bro, nakitam ka din ni Ami. Adda iti suli. Kanayon ako kumita iti ruangan. Sikan sa langan ti manguray, bro. Di mo ka di kayat ang makita ti ibagbaga ng Amerikano? Tapno masaktanak manin, bro. Patid karam day tapuso, bro. Awatam akas di ti ugali ti kayan-ayat mo. Saan anapudnukan ka? Sige man langin. Kalpasan nga kita daki ni Jeff. Agpakitak man kadakwada. Kasta ti lalaki, bro. Babae lang day ta. No kabaalan na timang loko. Oh, kabaalan mat. Jak kayat timang loko. Tajak mat kayat timaloko. Ngamluklukun na ka, bro. Agpada ka di oras ti trabaho yung ita babalasang. Nagkuyog kayo mat. Wala na. Kinid daw mi tapno kanayon kami nga agkuyog. Nasaya at mat. Nang runa itirabi Agkuyog kayo amapan iti hospital. Kan agkuyog kayo manin nga agawin. Wala na. Iso adakil tiyaman ko itigayam ko ani Ivy. Nasingpat at talaga tigayim mo, balasang ko. Wala na. Talaga na singpat. Adda kasingin na. Ngambaliktad mat ti kababalinda. Kasta ka day. Ape adi nakadwa nga imay mat ditoy. Sa bali ti trabaho na nana. Empleyado iti opisina iti lugar ni. Makitam ka di ti simrat iti restaurant. Wan, nagdakkel a tao. Kalbo mat. Dayta nga tati kasinarak ni Ami? Imposible. Nagdakkel. Saan mat apuraw? No di kat negro mat. Kaslapay wrestler ti bagina. Dandani saan alumbot iti basit arwangan. Ne, tao. Inruar na ti cellphone na. Sino nga tatiyaw awagan na? Ne. Inruar mo't ni Ami ti cellphone na. Iso nga tati nawagan na. Madlaw mo ka di, bro. Duyaw ti t-shirt ti negro. Duyaw mo ti t-shirt ni Ami. Pinartakan ni Ami nga insiper ti jacket na. Tapno saan makita ti t-shirt na. Ti makdar. Kat dinardaras na ti rimwar. Saan mat gayam apuraw? Negro mat gayam. Ami, mabit lang. Agawid ka ka din? Nakita ka naggapo ka iti restaurant. Nalpas ka din anangan? Kukwa. Saan pa'y? Apay nga rod arimwar ka, no di ka pa'y nangan. Nabatik namin ti wallet ko iti may sabag ko. Awan ti wallet ko dito yung bag nga awit ko. No kasta? Umunag ta, tayin tayo pa'y mangan. Intayo? Sino ti kadwam? Kadwak itay ni Mark. At dan dita uneg. Umay ka, tayin tayo pa'y mangan. Kung naman saan ka pa'y anangan? Itay kayo kadipay? Saan, Mayet? Nakita ka arimwar. Iso akin na makam ka. Mabalin ka din nga iti sa balilaangan a restaurant ti papanantayo? Ha? Ang kasanon ni Mark ejewanag. Amang ano naka-orderen? Ni, Ami! Hapay nga pinanawan ti butang rejeunag. Inakan ibaga, nga adda ka dito ruar. Ha? Anya ka diti sasawa mo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo ita alawas anapauluan. Tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo, Steph Mero.
Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.